Učesnici nisu poštovali pravila. Evo koliko sada iznosi glavna nagrada koju će osvojiti pobjednik parova. U vili parova gotov je još jedan odabir favorita nedelje. Većina takmičara izglasalo je Đuru Sinđelića, ali kako je produkcija procijenila glasanje nije bilo regularno, te su ostali bez favorita nedelje. Parovima se ni budžet za glavnu nagradu nije povećao, s obzirom na to da se nisu ponašali u skladu sa emisijom koja se emitovala u udarnom terminu. Nagrada je ostala na iznosu od 70.000 evra, a ukoliko i dalje ne budu poštovali pravila, ono će se i dalje smanjivati.